Yeah, I'm gonna become a stronger analyst channel. Yeah, looks and figure La Bungeni Stadium, as you can see there. Yeah, one more figure in about minister, of course. Of course, I suspect many of us in Gatala, a telling of the artist. Ne. So what they're gonna my one dembro karo so swingatlhe swi karhatanyana loko se swi kha swi fika ka video quality ya kona sometimes khomera loko quality yo ka yi nga ri kahle namuntlha mavona so it's important ku va ni kha ni endla video ta so because ni kota ku va ni kha ni mi update in terms of how I see things mavona ya a stage xi kahle as you can see there a xi kulukumba kahle if swilo swo famba kahle hi nga karhati hi copyright issues the video ni ta ni kha ni mi upload there lo yo without any problem vo tala va n'wina swi tiva ku mi ti rhandzela beni Mayengani so ni ta zama ku make sure ku zama ku improve quality ku ma yona quality ya ku yi ta hlupha loko ri dim like so on the swi komba ku na stage leyi a xi na ti-light from a distance like yes so swi nga tlhe swi va problem and I'm not even sure if hi ta pfumela loko va hi tshinela kusuhana stage na hikuva a ni ma swona ku sweswi vanhu va kumeka va tshame matendeni a ni ma swona sweswi vanhu va tshame matendeni sweswi ma vona yani vanhu va pfumelanga ku ya le kusuhani mara a ni voni ku na ti-barrier so swi vula ku obviously vanhu va ta va ri karhi va pfumeleriwa ku va tshinela yo le kusuhana na ti-artist ya so loko ni tekini ti-video ni ta kombela mi ri karhi mi inana mi ni support-a hi ku na ti-advertisement swo swi ndlaku ni kota ku va ni pusha because a ma swona ku a ni fandi hi munhu eka channel ma vona yana unless if maybe ku va ku propose ways to fund me hi n'wina va seketeri but now a ku na funding which means ni tshembela ka n'wina ku va mi kha mi na ti-advertisement so there is no other way a ku na ndlela yin'we yo endla mali but that way so ta kumbela va mi ri karhi mi ni support-a hi ndlela yeleyo ya so sweswo swi ta ni kha ni zama loko ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.